Da li ste se ikada zapitali šta se stvarno dešava u našem telu kada uzimamo dim cigarete? Kako to jedna mala supstanca poput nikotina zavlada mozgom, srcem pa čak i svim ćelijama u organizmu? Danas ulazimo duboko razotkrićem kako duvan i nikotin utiču na naše telo i zašto je ta priča mnogo ozbiljnija nego što izgleda na prvi pogled. Hajde da počnemo. Šta je nikotin i zašto je tako moćan? Pre nego što krenemo dalje, važno je da razumemo šta je tačno nikotin. Nikotin je prirodni alkaloid koji se nalazi u biljkama iz porodice pomoćnica. Najpoznatija među njima je naravno duvan. Ali ono što nikotin čini posebnim jeste brzina kojim deluje. Nakon samo 10 sekundi od uvlačenja dima, nikotin stiže do našeg mozga. Da, 10 sekundi. Kao metak, aktivira delove mozga odgovorne za zadovoljstvo i nagradu. Podiže nivo dopamina, hormona zbog kojeg se osjećamo dobro, opušteno i zavisno. Kako duvan i nikotin utiču na mozak? U početku možda osjećate blagu euforiju, smanjenje stresa, bolju koncentraciju, ali to je zamka. Vremenom mozak se prilagođava. Potrebno je sve više nikotina da bi postigao isti efekat. Receptori u mozgu se bukvalno množe, tražeći još stimulansa. I tada počinje zatvoreni krug zavisnosti. Nikotin ne samo da stvara zavisnost, već menja način na koji mozak funkcioniše trajno. Šta se dešava sa srcem i krvnim sudovima? Srce reaguje munjevito. Nikotin podiže broj otkucaja srca i krvni pritisak, krvni sudovi se sužavaju. Zamislite, svaki put kad povučete dim, vaše srce mora da pumpa jače i brže, kroz sve tanje i uže sudove. Dugoročno to dovodi do arterioskleroze, srčanog udara, šloga. I to nije teorija. Statistika neumoljivo pokazuje da pušači imaju čak dvostruko veći rizik od fatalnih bolesti srca. Pluća, prva linija fronta. Sada zamislite vaša pluća. Pluća su dizajnirana da udišu kiseonik i izbacuju ugljen dioksid, ali sa svakim dimom u njih uvlačite preko 7000 hemikalija, uključujući katran, arsen, amonijak, formaldehid. Katran se lepi za unutrašnje zidove pluća, poput lepljivog sloja. Oslabljava ćelije, sićušne dlačice koje čiste disajne puteve. Rezultat, hronični kašaj, teško disanje, hronična opstruktivna bolest pluća, HOBP, rak pluća. Pluća pušača često izgledaju tamno, oštećeno sa smanjenim kapacitetom za disanje. Nikotin i digestivni sistem. Neki ljudi veruju da pušenje pomaže varenju. Istina je potpuno drugačija. Nikotin može ubrzati pražnjenje želuca, ali također povećava kiselost. Oštećuje sluzokožu i povećava rizik od čira želuca i gorušice. Pušači češće pate od bolova u stomaku, problema sa digestivnim traktom, većeg rizika od raka jernjaka, želuca i pankreasa. Kako duvan utiče na kožu? Vaša koža je prozor vašeg zdravlja. Nikotin smanjuje protok krvi u koži, manje kiseonika znači manje kolagena i elastina. Rezultat: bore dolaze ranije, koža postaje siva i beživotna, pojavljuju se tamne fleke. Pušači obično izgledaju starije nego što stvarno jesu. Uticaj na imunni sistem. Još jedan tihi neprijatelj, imunitet. Nikotin smanjuje sposobnost organizma da se bori protiv infekcija. Pušači su podložni upalama pluća, prehladama, gripu, sporijem zarastanju rana. Nije slučajno što hirurzi traže od pacijenata da prestanu pušiti pre operacije. Reproduktivno zdravlje. Kod muškaraca nikotin smanjuje protok krvi u polnim organima, povećavajući rizik od erektilne disfunkcije. Kod žena pušenje može smanjiti plodnost, izazvati komplikacije u trudnoći, povećati rizik od prevremenog porođaja i niske porođajne težine. Nikotin čak može uticati na DNK budućih generacija. Šokantne činjenice o pušenju. Da zastanemo na trenutak. Evo nekoliko činjenica koje možda niste znali. Više ljudi umre od bolesti vezanih za pušenje nego od saobraćajnih nesreća, droge i alkohola zajedno. Jedna cigareta smanjuje životni vek za oko 11 minuta,
Pasivno pušenje ubija oko 1,2 miliona ljudi godišnje, čak i elektronske cigarete koje sadrže nikotin mogu izazvati zavisnost i oštećenje pluća. Zašto je tako teško prestati pušiti? Ako znate sve ovo, zašto je onda tako teško? Nikotin menja hemiju mozga. Svaki put kada pokušate da prestanete, mozak šalje signale treba mi još. Apstinencijalni simptomi uključuju anksioznost, depresiju, nervozu, nesanicu. Ali dobra vest je, mozak se obnavlja. Već posle nekoliko nedelja bez nikotina, receptori počinju da se vraćaju u normalu. Kako se tijelo oporavlja nakon prestanka pušenja? I sada dolazi najbolji deo. Nakon 20 minuta puls i krvni pritisak se normalizuju. Nakon 12 sati nivo ugljen monoksida u krvi opada. Nakon 2 nedelje do 3 mjeseca poboljšava se cirkulacija i funkcija pluća. Nakon 1 godine rizik od bolesti srca prepolovljen. Nakon 5 godina rizik od moždanog udara približava se onome kao kod nepušača. Nakon 10 godina rizik od raka pluća pola manji. Telo ima nevjerojatnu sposobnost da se regeneriše, samo mu treba šansa. Na kraju, nije stvar samo u cigareti, nije stvar samo u nikotinu. Radi se o vašem telu, vašem životu, vašoj budućnosti. Znanje je moć, a sada znate, ako ste pušač, nikada nije kasno da napravite prvi korak. Ako niste, sada znate zašto treba da ostane tako. Brinite o svom zdravlju, vaše telo će vam biti zahvalno. Ako vam je ovaj video bio koristan, ne zaboravite da ostavite like, pretplatite se na kanal i podijelite video sa nekim kome bi mogao pomoći. Vidimo se uskoro.